Ari hermano y kanga aparecieron ya. Ari hermana kay programa kanyari kung kanya. Dios mantap. Uyari kuna. Ay waway. Yakay chay kamsian. Mananya kay papskancho. Yana pariway waway. Hakay asiento tawharin pa kay chukuri kunay pa. Bueno, chatón tata. Kaya asintitong chukurikoy. Say kong gijare. Gracias, waway. Gracias, ay kusakani. Gracias. Hermano, buenas noches. Mainaya, walehliacho kanka. Hamur kong kipunikultumang kari mana falta kuspa. Kanka, hermano, ejemplo kanki. Kay edad kamapsiga hamishalyan kipone. Kay kunitan kalerisin kultutam. Gracias, pastor. Nyak echamone. Kay edad pekas pamananya purita sa tinicho. Ari hermano, kang ahinaps kayar kamong tiare. Wapuro kanki por enigi hermano. No ka pastor, mana pone. Falta ko itamona nicho no ka. Siempre niya pa lamang pone reta monani hasta kausay pe pastor. Ari hermano, kanka o ejemplo kanki kay pachapi hermanos pas kay tiempo que jóvenes casanko, kawasyason que recuisason jamás kay kita pay kunapa o ejemplo kanki. Bueno, kunanta kayarisunchas kay tiempo chay kamonya oranya kasan kayarisunchas kunanga hermana yay kusunchas oración man kayarisunchas. Kanka hermanay oranki. Kay hatun tatas rayko, hatun mamas rayko, paykuna ka nyapis sayko uskakasyanko, hinaps hamusyanko, paykuna rayko ka tatarius mang manyay, kipampi nogatah, oras elyasahta, paykuna rayko yatah. Tata Dios bendeci kaya hatun tatasta. Imaraykuch paykunaqa kaypaqkush pallankarqanku qanpaq kunantaq kallpanku tukukapun pero espiritualmente sigue kaypaq paykuna kashanku kawsayninkupipas cuiday Dios tatay tal vez wawa hinallaña sientikunku. Ari munasqa tatay Dios ni kanka hanaq pachamanta pacha qawamusyanki kay wawasniyki rayku paykuna joven kashaspaqa mayta llankarqanku puri kachamuspa evangeliomanta willaraspa kunantaq bendeci tatay salud ninkuta kawsayninkupis kan tatay sonkunku ukupi kantiyakunki kay pachallaypuni Dios tatay ichapis tal vez incomodasqa hina sientikunku pero kan tatay sonkunkupi musuq kawsayta qusyankis ahinata nispa mañarikuypi kay ratupi Hina kachun. Monaskarmanoy, monaskarmanay. Ichapis kampis llakikusian kiñapis kay edanya kanen ispa. Llakikuycho. Kanka, tata Dios pahkamay util kankanki. Tata Dios kamachisus kantaka kan ruwasyanki puni. Ari llakikuycho viejuña kani viejaña kanen ispaka. Ichapis kay chika watasta. Kausakuynikipi saykus kakasyanki. Pero songoykipitaq mosoq yachisqa hina kasyanki. Ari kay tatanchaq Señor Jesucristo pupuni kanka atinikuy creyi paypi. Ahinata kay tata Dios pah palabrampi nishawanchaq kay iskaykaq kartapi Corinto llaqtapi hermano Pablo nisharqa. Tawakaq agapi chunka suqtayuq chillayninpi nin kay hinata. Chayrayku mana llawch'iyaykuchu kay aychaq cuerpunqa astawan mawk'ayasyan chaypis ukhuykupi espirituykuqa sapa p'unchay astawan kallpachakun ahinata niwanchaq tata Diospaq palabranqa Pankunapas hermanosni mañaychik tata Diosmanta kay hermanosninchik hatun tataqmi kanku hatun mamashmi kashanku imaraykuchus paykuna kallpaq kashpaqa trabajarqanku kunanta kallpanku tukukapusha pero qankuna yanapaychik oracionpi yanapana puraqmanta Simana yanapasan shayri pitaq yanapan paykuna nuqanchikpa ejemplo karqa paykuna uqhariwarqanchik ñawpaqman thaskinanchikpaqa yanaparqanchik Diosmanta mañaspa paykunaqa karqanku visitaspa hermanosta animaspa kunantaq kallpanku tukukapushan pero nuqanchikman tukawanchik mañana paykunaniyta Runaq ukhunqa mawk'ayan Dios atinikuqtinri Dios chay runaq sunqunta astawan kallpachampuni
astawan yachayta munanki chayqa? Visitariwayku kay Facebook nesta, YouTube nesta, Instagram nesta, kay programa Dios manta uyarikuna sutiwan. Uktawan kutimunakama. Tata Dios saminchawasunchaq tukuyninchikta.